好累呀，带我练健健的。Kalau bisa kan makanya mulai kayak apa soalnya. Kemudian dari sini, tunjukin cek pulang tadi deh. Oh, jaga sekali. Ayo, boleh sih. Oh, betul betul emang. Terus aja. Misalnya orang tiga. Hai, kasih lagi. Hai, mas. Ada orang so.
đi qua rồi giờ ăn những cái nhạc đi tao thì phải chịu rồi mình đi chỉ trốn như vậy thôi